大家平安。Yagavai tutsua kajam naman na makatina na solevat. Saka tutsua kajam naman auruja sopui na kainua tsamas imazai toa senai. Imazai toa dusa sulatan, imazai toa itakaran, pacu tapuru katu dusa karan. 诗篇第2篇1节到12节。Aku azwa uri paatsev toa tsamas na alaala nga na tsawtsawa nga aku azwa ki nemenem toa nekano pataravan misela-selang migasal sa kaapu-upu kana huangti anga ikatsawan malava-lavar marka parengan uri paatsev toa tsamas katoa pinili ni maju huangti kisu adai toa maru sini adai dan nutin pitsur ni maju kita sadai toa si palavakan ni maju ayaya dia maju ibu lakwa ki mapediri dia maju azwa na mirad i taribava wa tsamas ki sika pediri nguruan ni maju tuazwa uri pakipapauringa wa tsamas dia maju masa duduan uri keminamali tsamas sa rekuti dia maju na limengdi langaken toa ku pinili huangti api siung itu aku sinamparawa sa gadu aya ibu tsamas maya tutsu ibu za huangti uri pasemara waken toa pajajikat no tsamas ku ala kesun ku sini puala kesun tutsu adau naya ibu tsamas dan waken ki angu kiku sipagaw-gaw tanusu na alaala nga saka uri nisu na nga uta ikatsawan puring-ringad uri maru vatulaya na nga sun pitsur asu sinipalavak daya maju sasu peti daya maju paru dirung ayayi naken aya azwa huangti timuna marka huangti kana kipapauringavu timuna marka ro palavalavak ikatsawan kirandau toa sini pakipapauringa kai paalayo sano kiskau toa tsamas karaketu sano kebung te ayaw daya maju manangano makinamali di maju kimuna mauri isaw nini toya kinamali ni maju iniangata ka uri mapasway lakwa ati na kitangez daya maju na mangwa arawat aichu kainua tsamas tutsua kajam-jaman sini pupantarvan tianujen徒劳无功人们常自以为不会犯下同样的错或认为能侥幸逃脱做错事的后果但不愿以历史为引荐者最后总是重蹈覆辙诗篇第2篇是一首皇室诗主要在新王登基加冕时应用新王登基政权尚未稳固初期难免政局不稳此际列国虎视眈眈更是难免诗人勉励君王若要维持国家安定务要以敬畏的心侍奉上主
诗人提到属世的执政者想靠计谋抵挡上主和他选立的君王，正如举权国家的领导者强调世界没有神。然而敬畏主的门徒聚集，遵从圣经的教导，直指独裁者的虚幻。独裁者极度图谋自己的利益，企图消灭所有反对他的人。上主所拣选的领袖却看顾众人的利益，对受压迫者来说，看不见的上主反而更值得信任。独裁者以为能消灭神，或许他们的确能拆除看得见的十字架和教堂，但人们心中对上帝的信是他们无法消灭的。创造世界的上主岂是人的图谋所能左右？人以为自己有够强大的能力，可以对抗上主。然而上主要从天上的宝座讥笑这些人的计划，只是徒劳无功的虚幻策划。Sinaya tu soka jaman-jaman na para loya pa samaraw tianuten. Saka ai chashin pa kinum tianuten. 当我因为爱面子而想拒绝别人建议时，要如何提醒自己？哎呀，pa samaraw tianuten tu saru tiakinum saka kai nuli。慈爱的天父，你是软弱者的保护者和辩护者。恳求你在我软弱时帮助我，在我固执时提醒我，不叫我失去从你而来的智慧。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali sini Papa Pisu sini Papa la loy tianu ten la tinana kemelanga kinumnem saka nakipaporingao tuaca sarwani tau tua semas lana makaya tinana makaparai tua mana warung kinuman no semas ayakana pasemarau saka la tinana suliva tu suaca kene adawan 大家平安。